بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, karina isab kami humatud maun pahadarat sin kamu sin pangadjian kawauntan yu rengakallam si mahasud si mahatinggi iwan day nga hadis sin junjungan tanyo alaihi salatu wassalam. Mahuli rin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, masirakitan niyo hapangadjian aming kabyaksahan sin kita niyo wala pa kita niyo nakalalaton kapangadjian bago, masirakitan niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Mga tuwan, ay kamu masumo dumungog salta imingat ingatun na to hakadar kagaus-gausan taniyo in pangadjian bunga sin pag-iman. Masirakitan niyo bunga sin pag-iman amu in mga tao mabaugbog salta biabaubugan nilamatan in kalima la ilaha illallah. Damikian in mga tao nang gagayunggong hakalima la ilaha illallah, piaragbus nila hahinang kabayaan sin Allah Ta'ala sa lugay nila buhi, sa lugay iaanug hara kanila sin Allah Ta'ala in ni'mat kabuhi, impangilahan doon kanila amuna in mga tao usugiban babae malasa sila magmaas. Mga tuan, mga anak apo Adam, kaunahan sa lagu-lagu sinummat haulihan ini biada sin pagguna sinummat na kauna sa gawa sa lagu-lagu pagguna sa lagu-lagu kaunahan na ummat haulihan ini amuna in subay mawagbog sila hala ilaha illallah. Damikian mga sila mawagbog ha nasabot yadto amuna in mga tao malindurandam
kanunungan nila, puas sing kanunungan nila mahasut si mahatinggi, kanunungan nila in dua maas nila. Dahil nga sa babyad to mga tuan, hinduan sinallahu subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap anak, in hindu kanila, pang hinduaan niyo, in dua maas niyo. Pangayo iniyo suho diwan junjung pa Allah subhanahu wa ta'ala. Harap niyo patuhan mangayo. Ay kamu mangayo pa piapanjari. Ay kamu mangayo pahisiu-siu piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sagawain pangayoon niyo. Tungod parwa maas niyo, harap niyo pamahaat si bahati di. Kagunahan na to yad mga tuwan. Yung mga tao, yung kanila impamaugbog kalima la ilaha illallah, amo na yung mga tao matuyo. Hisuhod nila, junjungun nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, hipanghinduaan nila, imaas nila. Inhindu kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala panghindua alapal. Kagunahan sin tiap-tiap manusia. Hipanghinduaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala inhinduin. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hindu si mahatsut si mahatinggi. Patiap-tiap anak, usog na kababain na ka. Pangayo isuhod, pangayo irwaa, himbaran mo, iman sindo maas mo. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga tuwan. Na, unuin halawm sindwa ayan. Tiagnaan mo, pawaran mo. Inlapan mo tudyo pa Allah ta'ala. Inlapal-lapalan din Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunin lapal din kayo mo. Inlapal dahil Allah Ta'ala hipaglapal mo. Hindu sintuhan kay mo. Rabbi ufirli, utuhan ko mangayo ako kay mo. Impangayon ko kay mo bukun sin, bukun budbulawan. Sabab budbulawan niya rin arumi. Inikabak mo sin niya rin, ubus na ririhil, di mo naman jari pangayoon. Naunhun sadya, laka na sadya. Naun na nakabakbud bulawan. Sa kawatuan, impangayoon mo, Rabbi ufirli, utuhan ko mangayo ako kayo. Diya ako nangayo, bihaon mangayo ako kayo. Impangayoon ko kayo mo, utuhan ko, amo rin kabayaan mo, bukon kabayaan ko. Amo rin kabayaan mo, hindok mukha ko. Nauno yan, Rabbi ufirli, o Tuhan ko, mangayo ako kay mo kaampunan. At yan mga Tuhan. Impangayo yan, turi magkagunahan madto kaw mamadyak tao. Di kagunahan manangdan kaw tao. Ikaw, tiap-tiap siulangan din kato taniyo. Papangayoon kita niyo sila Allah subhanahu wa ta'ala. Bang Allah ta'ala ay nagdaag pangayo ka, bukon para kala sibi-sibi. Para kala sa lagu-lagu. Hiyanog hara niya kato diya dunya. Labi awla tiya tagad niya kato hadlaw ka na. Mga tuan, mga anak ka po,
hatiranan abutan sin pagpamahalaya kini, kita niyo na para sa hanalom kubul. Misan pariya din iningat sin tao. Mag-design sin uno-uno kabayaan niya. Diha dunya, lingkat bay, lingkat bilik, lingkat lilingkuran, di niya na ma-design dahon pakubul. Sa kawa mga tuwan aun na asal di-design sin Allah Ta'ala. Madtunahadya kau kitaun muhaun uridtu. Nayad tunatuan kabakan mo na. Hambuo, panghindua akaw pabaran mo. Rabbi ko pili. O Tuhan ko, mangayo ako kayo. Impangayon ko kayo mo bukun bud bulawan. Bukun bud pilak. Bukun bud intan bukun. Bukun kumala. May tayad to sinamad mahal ka. Imahal ka kaampunan sin Allah Ta'ala. Misan na kau naghahakos dumadlaw sin bud bulawan. Sinintan yaon na halima mo. Yaon na hataynga mo. Yaon na haliug mo. Yaon na kataan kabayaan mo ibutang abaran mo. Hakuti ka wala duning kaampunan. Sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga tuan. Problema na kula. Rabbi ko pili, o Tuhan ko ampunan. Ay ikaw mang daak tao. Biyaitaan ko sin Tuhan, ikaw yung mangayo patuhan mo. Ay ikaw mang daak. Insuron mo, o Tuhan ko ampuna ako. Amo yan mga tuhaning kakunahan na to hamasa na to ini. Sali dahalawang kalingukan iwan bukon, nangangayo da kita niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab dia at niya kita niyo mangayo. Bukon yung pangayo na to patao, way hikarihil sin tao katutan niyo. Bang tao, in sa rayaw-rayaw tao, in sa suuk-suuk tao patuhan, amo na yung kanabihan iwan karasulan. Sa wala kita niyo riyaak sin Allah Ta'ala, kadto kamu pangayo kanila. Yung pangunahan nila, hiya po niyo Adam. Di datuan manjaring. Subay harap na to da pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi ko pili, o Tuhan ko, mangayo ako kayo. Papasahin dosa ko. Ampuna ako, kaulungi ako, iwan karidai ako. Yadtuin lapan. Ampa mo na hinangunin hinang karidaan sin Tuhan. Ampa na to na hinangunin hinang kaulungan sin Tuhan. Bang nangayo sadya wala dahi nanging kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahati ko na sin kahalan na to ini. Sumung kasagnatan, simibog kasabitan, umumpak katunukan. Bihan mga tuan, hindi matu, imbya dagbos kimugdan hamasa na to ini. Na, impang Hindu apa Allah Ta'ala, wiyata niya pangayo kamu. Anal Ghafurur Rahim. Anak kapu Adam, aku pamansin Tuhan. Ghafurur Rahim. Baing ulun, baing ampunun, wala doon kaniyo. Ing kamu yan baing astulun. Lagi-lagi hinang nasintaw na high blood kuno siya. Uy, sa ukat na ko na hinang high blood. Timaasin dugo mo. Nag-aamal na hadya ka. Di manjari ito. Dahil ka sa mabiyad ko pangayo ka. Yung pangayo mo, Rabbi o Feli. O Tuhan ko, kaulungi ako. Di ako mangayo pa isiw-siw pangayon ko kayo. Musawab tento ko o Tuhan ko. Ikaw imbayng ulungon. Ikaw imbayng lasahon. Na intawyaw. Si mangga na pataw. Pangayo na sintao pataw. Dahil nga sa babiyan, wala nag-improve.
Way karihil sinta upataw. Way raos niya. Way waugbog niya. Bang bukon yadto la hawla wala quwwata illa billah. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Khaliqu kulli shay'in. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Siya ay magbabaya-baya. Siya ay nag-aamula singkitan pakaradyaan. Siya ay magpararagan singkatan kababaya-bayaan niya. Way na kontrol na to misan ang sulagununo. Sa bangkitan niyo meon, pakabayaan niya, kapag bayaan sintuan ng katan, piya panjari niya. Ampay kita niyo, way pagbayatan niyo. Bang ang pagbayatan niyo, dahil daha pagbaya, kabayaan sin Allah Ta'ala, dahil nga sababyan, ayaw kita niyo mutas, dahil nga kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito mga tuhan ng Pangindua. Indua hikatulak simbala. Bang di na hikatulak imbala, simimay imbala. Pasimayon sinallahu ta'ala. Sabab yaw naon ipon ko kaulungan ko. Yaw naon ipon ko na ngayon ka ko. Nauno pa mga tuwan. Rabbi gfirli wali walidayya. Iwan utuhan ko ampuna ako. Iwan pangayon ko kay mo. Ampuna hiama ko kay ina ko. Buko niniruhal mo ka na mo, kay ina mo. Tiyong ko ansin ang pakaw ampunon bukon. Bukong bihad. Harap mo patuhan mga harap. Utuhan ko. Rabbi gfirli wali walidayya. Ampuna akong iwan sindua maas ko. Hisiw yan, hiama ko kay ina ko. Amuad tuin dua asa lingkat-lingkat. Amuad tin dua asa rayaw-rayaw. Hipanghin dua asin tiap-tiap siulakan din katutan niyo. Ampain dua apa kukus. Bangkaw way na ngayon dua way pakukus mo. Ampain dua hikasanyang si manusia. Indua anugaraan kau sinallahu ta'ala barakat. Indua hikatak hikaig sinbala. Indua hikaangkat simbala. Amo yan mga tuan. Sa ay kau mangdaat. Ay kau mamayad. Na. Rabbi gfirli wali walidayya. O Tuhan ko. Dia ako na ngayon, na mangayon na ako kay mo, ampuna, maapa ako, iwan kaulungi na ako kay ama ko. Ampuna indusa nila. Rabbi gfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Kaulungi sila utuan ko. Biya sing kaulung nila kako, hawak tu sibi-sibi pa ako. Yan ini pangindua asin anak. Hakabuhi si maas niya. Aula-aula na tuod. Hamasa na tubihaon. Damikian hakamatay na wapat na maas niya. Sa room sa adlaw. Immaraya ubus-ubus niya magsambahayang. Sambahayang pardo lialamod niya. Sambahayang sunnat lialamod niya. Hauno pakaradyaan liya lamod niya. Impang hinduaan na pawaran niya. Iwan simmawas niya. Rabbi gfirli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Kaulungin maas ko, iama ko, kaina ko. Biyasin kaulong nila kako, biyasin kalasan nila kako, biyasin pagayad nila kako, hawak to kasibi-sibi ko. Pinamay tayad, tuwang kumalaas na, way pagayad kay mo, magduruhon yung kaayad kay mo, yama mo kay na. Turayan mga tuwan.
Dahil nga sabab yan, indua ayad to, hipaghalulay sin problema sa lagu-lagu. Sa kalituan na umat ini, tiyo-tiyo din magdua hayan. Manangdanin tao, tangdananin mangdurwa. Na, bangkaw nanangdan, ada kalayad to na rito at yung danan mo ito. Laong sing kaibanan, tipindi na haniyat. Na iniyat, wayroon makaingat, amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ako ni paingat na sintao. Hibay tak na sintao. Iniyat marayaw, iwan niyat mangi, Tuhan din makaingat. Ang paintao, wang niya kaingat tanaon waktu. Iniyat niya yaw marayaw, pagkonsum, pinahon niya. Nagsusuna kulong niya, may takunay nang inyad to. Ang paintudyo pa Allah Ta'ala. Suway marayaw sa niya. Na, mga tuwan, yan tindua nakukuning katahan di mo anak pamaas, tiyay masin Allah Ta'ala. Matao, dindi matay ma. May tayad to mga tuwan. Mangi pagkaraw kasuddahan in Tuhan yan. Bukun mangi kasuddahan. Anak, amin na ngayon yan ti mangi kasuddahan. In dua tay maun sin Tuhan. Dua asin baran, pabaran. Dua asin anak pamaas. Amurin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waladun salihun yad'ulah. Anak niya usog na kababain na ka. Hansam na ka at tawabukon hansam. Nang hindua siya patuhan. Pabaran niya. Pamaumaas niya. Liapay niya pengkataan. Bariman buhi, wan bariman patay. Hapag tutulak-tulak kaliwang bukon, kaya ngayuan niya, bang siyamatan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala tayma. Habay ta sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam, hahadis. Taymaun sin Allah ta'ala. In pamhindua sin anak, pamaas niya. Bangin anak yan, matan nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang wala na ngayon siya, sa bukon siya magtatag-ipon, patuhan pindingon. Sa hingga siya, magmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hingga siya, maun pabiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam abdun salih. Ipon sin Tuhan nag-amal pamarayaw. Iagad niya immatan kabayaan sin Allah Ta'ala. Mahinang siya waladun salih. Amo yan mga tuan. Indayaw sin mga tao. Yaon kanila yung bunga sin pag-iman na mamawgbog la ilaha illallah. In sila yan, malasa sila magmaas. Di nila ipagganti, sin uno-uno mahal ka di hababaw sing gumini. Imaas nila. Sa babawang kaiwanan, anak, inusog, ipagganti nila malingkat babain, inak nila iwan ama nila. Bangawang kakuyakan nila babain, hibin nila yung ama nila. Hibin nila yung ina nila. Hibin nila yung langgong nila. Damik kaya ng babae. Bangaong kalingkatan nila, bangaong kabayaan nila, malingkat usog. Hibin nila yung maas nila. Sa imbar iman di. May ta butok initikad niya. Butukin amal niya. Pagkabayaan sin Allah Ta'ala. Tiantun niya. Inday nga Allah Ta'ala amurad tim marayaw.
Ang painday nga tao, bunal adlaw ini pagkonsum, mapida mangakal. Waliyadu billah. Dahil nga sa babiyad to, intiyag da sin Allah Ta'ala bariman. Inkalasahan da sin Allah Ta'ala bariman. Na intaw hamasa na to ini. Inkalasahan da sin tao, amurain makarhil kalyasin. Na maghalik kita ni mga tuwa. Dahil nga sabab yan, pagkakiyawaita na to na indayaw, si magmaas, aun hiwaita na to, puas sindayaw. Yung mga tao mawugbog la ilaha illallah. Yung mga tao, mala siya magmaas, tiyatangkisan nila nini. Hamuk ma sa indundungan tanyo alayhi salatu wassalam na maita siya mga sahabat niya. Ala ukhbirukum, mabaya ka kamubaitaan ko, nakatubiyalikan. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair, sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, mabaya ka kamubaitaan ko. Sinsa laggo dosa, nakatubiyalikan. Akbarul kabair. Kulna, inagisim mga sahabat, bala ya Rasulullah. Unbay tayo na kami. Akbarul kabair as-sirku billah. Insa laggo dosa, amo na yung pagsirik. Way kaampunan sin Allah Ta'ala. Di ampunon sin Allah Ta'ala yung sirik. Malainkan, bang siya magtawbat, dahil diha dunya, kabuhi niya, ampunon siya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Umbul hambuk sa laggo dosa mo ng pagsirik, magsakuto, magtuhan duway, hindi nga Allah. Itong mga tuwan, kaampunan. Umbul hambuk, umbul dua, ukukul walidain. Amo na yung mga tao, mamugto lasa haina iwan ama. Bugtoonin lasa. Naharap pa kain. Harap pa kabayaan niya kaya lasahan niya. Dosa sa laggo mga tuan, min akbaril kabair. Ukukul walidain. Bugtuon sin tao. Inlasan niya magmaas. Kan ina niya, iwan ka naman. Kita yung mga tuan. Immabugbog la ilaha illallah, tiyatangkisan nila yaddo. Yung mga tao maingat magmaas, tiyatangkisan nila yaddo. Hihinang nila yung daakan ni karayaw. Tiyatangkisan nila, inliang, patikangi. Ukukul walidain. Bugtuon nila sa magmaas. Nah, turayan tuan. Di manjari hadunya ini magbukit. Imma asiban anak. Manjari pa'y magtiyaon. Misanin manjari magtiyaon, abgadul halal.
kaastulan sin Allah Ta'ala. Diyari, magbugit, magtiyaw, magbutas. Yan sa abghadul halal. Halal sa kaastulan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na in anak iwan maas nawaitu di manjari. Sakatan cara dunia ini, cara jipun, cara komunis, cara amura cara sin syaitan. Bang cara sin manusia dunia ini, wairuun maasiwan anak pagbukit. Amasan itu ini mga tuan aun na. Hibukit na sin anak maas. Hipanghilumi na sin maas, sin anak maas. Turani yan. Nabangaon hadun niya ini. Hibukit nila maas nila. Hipanghilumi nila maas nila. Haaraman na tudi. Maita, hikasulwa sin anak. Yaun day doon, sababu lidukhulil jannah. Sabab sinikasud niya sulwa. Sin pagbakti niya maas niya. Sin tangkisan niya inuku kulwalidain. Mga tao mawawbog la ilaha illallah. Mala sa magmaas, tiyatangkisan nila ito. Takaw tuwan. Nauno pa. Kaulujur sa lagu-lagu dosa. Number 1, sirik. Pagsirik, pagsakutupatuhan. Umbol 2, mamugto ila sa parwamaas. Umbol 2, kaulujur. Kabtangan, kaputing. Tulan yung mga tuwan. Yung pagputing sa lagu-lagu dosa, patuhan. Yung pagputing manglubuhula, manglububay rakula, manglubu sa sakatan malingkat, nari na mau numalubuin bay. Di na mau numalubuin sa sakatan, bang man di da malubu, impag kamanu siya, si manu siya, tuju pa Allah Ta'ala. Asabab sing kaputing. Maita, wal i'azu billah, manigabluan siya paapinal ka jahannam. Yung kaputing. Yung kaputing nalubuin marayaw. Yung kaputing nagiluhala yung tao. Naturayan mga tuwan. Sa ibmawgbog hala ilaha illallah rin. Iniamalan nila sa room sa adlaw kaulun ma'rufun. Kabtangan marayaw. Kalimatun tayyibat sadaqah. Yung kabtangan marayaw. Kabtangan sa bunal. Wala doon yung kaputing. Sarakta. Narina to nakakausan ni pagsarak kain sin na to. Way sin na to. Aon ganti mga tuan, pagsarak kakaw kabtangan marayaw. Parman si mahasut si mahatinggi, wa kulu linnasi husna. Hinilapal niyo, ini paghilalaungan niyo, tudyo pakataan manusia, buhi iwan patay, nagkikita iwan wala, nag-aalup iwan nagtatay kun, husna, amo na yung sarayaw. Bang mabihad tindagbus niya mga tuan, huway hiluhala, halawm simpagula. Mang mabihad tindagbus niya, nag-ulong-ulongin tao, naglalasalasain tao. Sa babuhay paganya yan.
way paglaog, way pagtuhuma, way pagangan-angan, may ta, ingkatan na sabbuted to, haram sa laggu-laggu, hadarat sila Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, sin Adam, amin nanganal na marat saya maraya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita niyo hajaman nalamukutin pikilan sintaw. Nakumuno pamakun hapon taguri. Nasuot. Way na maingat maghalulay. Kaya ubusan na pikilan. Maita, kawayaan nila na magumun. Maita yagto. Sabab makabak sila isang karayawan, bang nagugumun. Imbar iman di. Mahuntul katantaning kabayaan simbar iman. Maita, Inna Allah ya'muru bil adl. Naraak sin Allah Ta'ala in ummat na kauna, iwan sin ummat haulihan. Unindakan kanila bilad kahatulan. Dahil nga mga kahatulan, way runduning kaputing. Lasun sa laggo-laggo ng kaputing. Maiging pagpangandun. Bang naiging pangandun, biya na sinakiyamat. Nakiyamat na. Imaksud sing kiyamat, halubilo na yung manusia, wayron na maghuhusay. Singgumun, way na. Saka maggumun na katan, pakanya. Misan mahusay, wayron na mabaya. Maraw palang may gumun. In Allah Ta'ala ri. Subay kaadilan. Subay kahatulan. Na yung mga sila bariman, yung mga sila na mamaugbog la ilaha illallah, maaddat sila magmaas nila, di man nyari magumun, yung pakaradyaan nila hantara, simpaw pamilya. Labi aw latudyo parwa, maas niya. Daan niya pasulga, lawang niya pasulga, kunsi sinsulga niya, in ama niya, iwan sinina niya. Yan mga anak po Adam. Nah, kaulajur, kabtangan kaputing, ang pahadisin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah kariha lakum salasa. Nakalamod dito. Kila wakal. Kaastulan. Kabungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kila wakal. Uning kila wakal, bisara, kabtangan, kaputing. Magiluhala ni magpuputing. Natunggang king ng kahalan si Mano siya sa pagputing. Nag-analyze yung putingan, nag-analyze yung bukon putingan. Pagwa sinanalyze nila katantan puting. Yung putingan, nag-analyze, yung bukon putingan, nag-analyze na. Ingwa tarwayad to puting na. May wala doon ng kabayaan sinallahu ta'ala. Apabila yung pakaradyaan na to, mutas kita niyo rin ang kabayaan sinallahu ta'ala. Ayaw pari kumangi, inasaldag mangi, misanin marayaw sung na kumangi. May mutas na rin ang kabayaan sinallahu ta'ala. Kaya sabdad to, ayaw mutasan sinanakim maas niya.
Sali dahak halo hakahayang iwan bukun lawi aula na tuod. Maita, bang niyan biutasan, mabayrus na inatay niya. Bukun virus amin di matung hamasay ni bukun. Ginisan ng virus di matung hababaw singgumini. Aun virus sa lagu-lagu. Mavirus inatay sin tao. Mavirus in kaptangan sin tao. Mavirus in pituang gauta sin tao. Nauno yan. Amo na yung kaptangan mangin. Lason sa lagu-lagu mga tuan. Kaastulan sin Allah Ta'ala. Nabiyadag busama sa nato ini kaulungan na sin tao. Maulong na yung tao. Tayo manguda ka man. Na uno penikaupat. Ala wa kauluju. Kaastulan sin Tuhan magputing. Mamuting kau patuhan mo. Mamuting kau pamaas mo. Mamuting kau pabaran mo. Putingan mo yung pikilan mo. Putingan mo yung pagkahi mo. Multiple puting. Naman kating kaputing. Ini kaupat kaastulan sin Allah Ta'ala. Nakalamod si Harusarakula. Puas singkab tangan puting. Syahadatul jur. Mag-witness siya. Magsaksi siya hataw putingan taumarayaw. Kaya buddihan siya iwanway. Sa yung kamatauran kaya buddihan. Kaya buddihan siya sintaw mangi. Nalaw na tao marayaw yan. Kasaksian kulong ng tao yan. Tao marayaw. Dosa sa lagu-lagu. Nakalamod siya min akbaril kabair. Dahil nga mga rusa sa lagu-lagu. Aturayan Tuhan, upat na sabu. Dusa sa lagu-lagu. Di kumugdanin tao magmaas. Misang pabiya din in ladyo sin pikilan niya. Mataw din tibulong niya. Mataw din kataan pakaradyaan niya. Samantara wala doon. In kabayaan sin Allah Ta'ala. Inyaon sa daroon. Kabayaan niya, ingat niya, pikilan niya, mga tuan. Dosa sa lagu-lagu. Sa wala kita nung kiabugatan, wala natukya na naman. Hingkaya na naman natuda virus, aming piagbay ta mga hospital. Yung nalaw na timawd na ito hospital. Nahipo na. Na aming putingan. Aming magsaksi ataw putingan. Aturayan Tuhan. Na inanak marayaw na mamawbuga kalima la ilaha illallah sila magpamuting patuhan. Tidak isab sila magpangakal parodas nila. Suway rundusan nila. Pagkaway rundusan nila, ano garaan sila sinallahu ta'ala kuyag. Kuyag maun paanak, kuyag maun pamaas, dahil hadun niya sambil paadlaw akhirat. Alta dakula, imbihad turagbo. Bukun inalta dakula matawdsin. Bukun. Sarawa,
Bangin tao mataod sin yaw ning kabayaan sin Allah Ta'ala alta ban lawi-lawihan sa rayaw-rayaw. Dahil sabihan in Rasul sallallahu alaihi wasallam baitan na mga usog. Baitan ta kamu sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kamu kausugan. Khairu mata'id dunya aun marayaw alta diagumi. Marayaw alta diagumi bulawan. Lupa, sin, uno na alta. Sambil biyaon, kaglingukan na si maglilingugin para kala alta. Aun alta marayaw. Labi na iniddo. Khairu mata'id dunya al-mar'atu salih. Amuna imbabai. Nagtataat patuhan, nagtatagipon patuhan. Dahil nga sa mabiyan bang makapaghambu kimbihan dagbus. Usog nagtataat patuhan. Babae nagtataat patuhan. Alta dakula. Naita. Nayunin rinjiki dira si bata-bata yaon. Mahinang naun doktora. Mahinang na doktor. Mahinang na katantan. Yaunin alta kani. Sakaling kabayaan na tubiyaon, patta sinalta. Way kapusan sinalta. Bangway ruun tao. Sa bangyawnin intao, alta na. Naimbihaon, alta na mo na ang patao. Tao na mo na. Turayan tuwan. Ulo pendeta si junjungan tani alayhi salatu wassalam. Inna Allah sa bunnal tudin Allah Ta'ala harrama hiyaram niya. Haram sa lagu-lagu. Inuno. Ukukul ummahat. In mamugto ila sa paina, ummahat, pamanga kainaan. May tayad tulan na nasabutin ama. Nasasabot na rito kay banan. Hinday dito wila ina. May ta sababyaon ni masigpit. Dahil nga katan kasigpitan yung dunay na. Yama niya wala limagguntian. Wayroon. Kaya na naman yama niya ununo. Sa yaon kanina niya, inanggatos tagkay man sakit. Di makatug marayaw. Di makakulang marayaw. Turayan mga tuwan. Kakawasahan sin Allah Ta'ala. Pagbugsak naman sin bata-bata. Sali na siya yupin haliban wala. Malasara imbabaiyaun haama sin bata-bata. Mengkan dia ngabnentian dia. Pia ko yung bata-bata. Pagbuat tuan malasara haama. Kawasan sin Allah Ta'ala. Nah, kaitanin anak, haram sa lagu-lagu, ukukul ummahat. Amin bugtuon mo na yung lasa mo haina mo. Dahil nga sabi ito, saroon sa adlaw, pahuuta marayaw, impaglasa mo paina mo. Ang pagkaw anugaraan sin Allah Ta'ala rijiki, hakawuhi mo, iwan na kamatay mo. Ay nakaw mangayo kay banan. Pangayo apatuhan tudyo kanina. Pangayo apatuhan tudyo kanaba. Bang mapangayo mo na niya doon, ang parihil sin Allah Ta'ala yan na. Turayan mga tuwan.
haram sa lagu-lagu. Ukukul ummahat. Yadto umbul hambuok. Umbul dua. Man'an wahad. Hikarwa kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala haram dakula hinangun si manusia man'an tinggalan niya ing kewajiban pabaran niya iwan tinggalan niya ing kewajiban niya pakaibanan kewajiban niya pabaran niya tujuh patuhan titinggalan niya kewajiban simbaran niya tujuh pakaibanan pagkain niya titinggalan niya harap niya pakain pakawayaan sin nafsu niya pakawayaan sin pikilan niya pakawayaan sin kita niya pakawayaan sin diungog niya pakawayaan sin kiana naman niya turayan doon kewajiban niya ini alupo. Nah, uno pa. Man anwahat. Sarawa sukatun niya ing karayawan di nga kaibanan. Sinway kapatut niya. Ay mo sukatay karayawan murid tuha kaibanan. Sa marayaw ing kitaon mo, uning kawajiban, uning hak sing kaibanan doon kay mo kadtuan kaniya. Ang paindid to kaniya, sali da kay mo, iwan bukon kay mo, kaya ingatan mo iwan wala, ay mo na sa kwatan, law mo karyani sabi suko ko. Sabi kaya itong kunin suko mo. Amo dyan pinjarahan mo. Ing kapatut sintauri kay mo hikadto mo. Ang paing kapatut mo rito kanya ay mo nasukata. Karani sa blongin ka ako doon kay mo, ayaw na. Turayan doon. Na ikatu, biyata, sinjunjungan na to alayhi salatu wassalam, wa wa'dul banat. Hikuwul buhi sintau inanak. Babae. Hikuwul buhi inanak. Kano yan? Hamasa sin jahiliya. Haram dakula. Nahamasa na to ini mga tuan. Nagbalik. Sa abu kumbihatin dagbus. Aw na tao hipabununin anak niya. Pulis lang na sa gawaman tin anak ko yaw. Bunuan na yung madto. Sarang yadto pulis yung bunuun. May tali yung bunuunin anak ko. Turayan tuan. Haram da sa dugay nga dinistahin. In jahiliya Arab, patayon nila anak nila babae. Sebab makasipuglong niya. Di ba nuwera karahan? Bangan ako sug na marayang pag. Dahil nga sabi, aning kababaihan Arab, kitaon nila na yung pag-anak nila, mga babae, hituin nila na ikubol. May ta, bairanda sinama, paglago patayon, di na makaya sinina, kabmala sa mag-anak. Bairan sinama, manaw kami lang nakainda, pagsakali pag-uwi-uwi na. Kiyubol na buhi. Nabihawon mga tuan. Bangkitan niyo kung mayad pa kaniya, buhi na yung kaanakan sa biyadak bus, kiwul na buhi. Sa babuhay na palsugpatan pagkabuhi sa kabayaan sintuhan. Palsugpatan na pagkabuhi kabayaan sintao. Dugay ng agenda bus sa saliin pakaragyahan. At turayan mga tuan. Naring asabab yan, mga anak po. Hatiranan, aminabutan sin pagpamahalaya kini, manganal kita ni umarayaw.
bukun tuudin dunya ini paghulaan. Aun sa jalaway, iliapyalaway marikato. Hirin tanim ini. Na, unim beta sin Allah Ta'ala. Marayaw ing kahalan. Way kasusahan sin taykuran. Way ra kasusahan sin susungon. Amot timbeta sin Allah Ta'ala. Allah takhapu. Wala tahjanu. Ay nakaw. Maanggaw. Sinikabin. Ay nakaw masusa sin susungon. Maita. Nahnu awliyaukum, kaming ganti niyo. Dengan sabihan, magtukita niyo pakabayaan sin Allah Ta'ala. Kawasa sin Allah Ta'ala yung kataan pakarajaan, way na kawasa sin tao. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami na yung magbaya-baya. Dahil di dunya kiyawin mo, iwan sin susungon mo. Sin susungon ta, lingog na kulalong kubon. Misan kau hira iga kampung mo yung nakubol, di na makatawan kayo mo. Pagdatong mo madto, bukon pagkahim mo, maalok mo, malaikat, pangasubuhan ka. Turayan mga tayo mo. Naamuyad to. Himbar iman na mamaugbog la ilaha illallah. Himbar iman imbunga sin pagkaiman nila. Malasa sila magmaas, tiyatangkisan nila yung mga nasabutid. Uno pa natin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda sinjunjungan na to alaihi salatu wassalam, tangkisin yung mga hinang ini. Unin hinang yan. Aun tao magpamungmung ama. Aun tao magpamungmung ina. Inalong si mga sahabat, bilin kagisin. Magpamungmung ng tao hama na iwan na inanehon. Nabiyadi ng dagbos. Syatam. Pamungmung sin tao inama sin kaibanan. Bukun ama niyang pamungmung niya, kainak niya. Amin pamungmung ni hama sindukaing, pamungmung niya kanama niya kainak niya. Payasubbu abahu, payasubbu ummahu, payasubbu ummah. Pamungmung ni nama sindukaing, bukun ni hama niya kainak niya, harapkan inak niya kay ama niya pamungmung niya. Nabiya din na indirect. Misanin indirect bukun hiyamak niya na kainak niya pamungmung. Sa intao, yung kanila in la ilaha illallah, mamugbog sila, yamalan nila marayaw yadto. Di nila kakausan ng biyato lang. Maita, aon panggayunggong nila. Aon pamagbog nila. Pakadistam saka bil urwatin wuska lang pisana. Nakapamaugbog sila makamdus. Wayroon makatangtang kanila misan hisiw sabab makamdus. Bukon makamdus, piakamdus sin tao. Sa kamdus, piakamdus sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad tutua ning kagunahan na tuwa masa na to ini. Dahil nga sabab diyan, in anak barayaw, di magpamungmung indirect, di magpamungmung direct. Way kanila indoyan. Sa unoy kanila, kabtangan marayaw, kaulan karima. Kabtangan marayaw, ibang pagpatiko, wahfid lahuma janahadum. Kabtangan marayaw, pagpatiko po, kabtangan marayaw, number 1,
pagpatiko po number 2, ini katu panghindua. Na murah-murahan mga tuhan, mga anak ka po, dihating katu tanyo. Bang natumahinang yung dihad turagbos. Masanyang kita ni uriha dunya. Masanyang kita ni walawang bahay. Taga pagkaon masanyang, way pagkaon masanyang, sabab dumatong da mga tuwan. Ampay na masanatuin. Wala man doon yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Mataod pagkaon, bukunda masanyang. Mataod sin, bukunda masanyang. Mataod pakayan, bukunda masanyang. Mga tuwan, tiyo da kumani ni kasanyang. Punun na to na maun. Pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab, apabila maiging pagkasila siya, tardun min rahmatillah, hiig sin Allah Ta'ala, in rahmat doon kanila. Sa apabila mabutok sila magkasila siya, butukon sin Allah Ta'ala, ingkatan karayawan, hibuk-buk mon kanila, ingkatan karayawan, sin Allah Ta'ala, way karayawan sin tau hikabuk-buk niya, sa karayawan deng Allah Ta'ala, deng dunya sambil paadlaw akhirat, tub-tub na sa jarid to, mga anak ka po, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wal makbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma allimna ma yanfa'una, وانفعنا بما علمتنا وجدنا فهما وعلما يا الله إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر الإخوان للمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.